Assalamu alaykum, amansızlarбы? Саламатсыздарбы? Мына ушул Сааnuy торпогу менен 57 000 сомго сатылды бүгүн. Оштогу учкун мал базарын көрүп атасыздар. Биз сиздерге Сааnuylардын бааларын көрсөтүп коелу. Азыркыны көрдүңүздөр, 57 000ге сатылды. Мына бул Saanuyду сурап көрөйүнчү, баасы канча экен? Баасы канча экен мунун? 60 камы бар дең. Мүйүзү башкача го мына, доллар го, а? Индия. Индийский бе? Жакшы. Болуш канча? 55 лira атат, азмат талаштырат. 55 лира атыптыр. Азмат кошсо берем дейт. Көрдүңүздөр? Saanuylар аябай сатылып атыптыр бүгүнчү. Мынада да бирөөсү баа болуп атат. Канча болуп атат мунун баасы? 85 лира атам. 85 лира атасыз. 66 сурап койду. 80 деп аттыр. 66 сурап аттыр, бербеттир. Бербейт аткен. Так, туугандар, чыдап туруңуздар. Кана. Канча мунун баасы? Ой, этият кылың. Этият кылың. Канча мунун баасы? 120. 120. 120. Канча торпогу? Торпогу ургач. Торпогу ургач. Өзү бооз. Өзү бооз бе? 120 000 сом дейт. Өзү бооз экен туугандар. Жакшы. Аябай, мындай савлаттуу экен, а? Жакшы. Мына жакта да баа болуп атты. Мына кашканы канча деп атасыз? 80 камы бар. Торпогу менен. 80 камы бар. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыздар? Соданы кыла бериңиздер. Кайсыны сурап атасыздар? Машина малды. 67 000 кылып атабыз, бербейт. Канча деп аттыр өзү? Мен өзүм ойлойм, 75 деп аттыр, 67ге бербей атыптыр. Давай пишириңиздер. Ава, бир сом кошондой берсеңиз, базарда. 67 кылып коюп кеттиби? Ава. 67 кылып коюп кеттиби? 67ге бербеди. Авамдан секин сурайынчы. Ава, угузбай сурайынчы, канча кылса берет элеңиз? Насип көтөргөнгө берем. Жок, мага шурап коер, мен ого айтпайм. Ол киши кетти өзү, шляпасын кийип алып кетти ол. Көтөргөнгө сатырам. Мага шурап кое бериң мына жерге. Аста берем да. Кошто берем. Сиз интернеттен көрүп атат, ава. Мага шурап кое бериң. Оно наркы чотор ала турган акамдагы укпай атат. Мага шурап кое бериң, мага. Бир суманы айтың эми. 70ге жакын сатам. 70ге жакын. Ана. 70ге жакын. 70ге. 67ге сурап атат экен. Дагы 3000 кош керек экен да. Тиги киши 3000 кошкондо алып кетмек. Туурабы? Та, мына кичкентойдун туулганына канча болду, аба? Алдык азыр. Туулганына канча болду? Туулганга 1 аптача болгон окшойт. 1 апта. Канча калдыңыздар? 67 000. 67 000 алыныптыр. Кетти мына. Энесинин эмчегин соргон боюнча кетти. Мына да яраса савлаттуу го, Канча дейсиздер мунун баасын? Айтып кетти азыр, сурап кетти. Канча сурап кетти? 150 деп атасыз, камы бар. 150 камы бар. 150 кам. Тартып кетти деген мас. О билбейм, башка бирөө тартып кетсе. Так, жакшы. Кыска барбы? Мына таргыл канча болду экен, таргыл? Канча болду бу? 110 деп атасыз. 100. Жакшы. Түзүк. Мында да бирөө бар экен туугандар. Ушундан сурап коеюнчу. Канча деп атасыз? 130 деп аттыр ушуну торпогу менен. Эркек ургачыбы? Ургачы. 130. Сурадыбы? Сурады. 96 бербеди. 96га бербедиңиз. Сүт бериши кандай? Охо. Желинин караңыздар. Түзүк го. 12 литр сүт берет экен. Так, туугандар. Амандыкта көрүшөлү. Биз тиги букалар жакка өтөбүз, анан наркы койлор жакты да көрсөтөлүчү. Мына кимден болду экен, Сизденби чөп? Охо, мунаны карагыла, бул эмне порода? Мына, али интернетте көргөн уйлардан го, Бирок мына желиндин учу кичине болот экен. Караңыздар. Биягы ушунча чоң болгону менен
Mına jelindirici keçine bolat eкен. Bul эми аппаратка рашат алынса керек да, аппаратка. Атак, bu ança-munça kolu çoğ enelerimizin koluna ilişpeyt bul. Gördünüzler? Bu mınday basıp sağay turgan boluş керек da. Tura. Biroq ayabay mınday. Söktü eken, gördünüzler? Mına mal kimden? Tuğanlar. Mına mal, çoğ mal. Yok. Qancha deyapsiz? 80 ming odam. 180 ming torpog'i menenmi, je torpog'i yo'q. Boz ekan, tuyun deyaptir. 180 ming deyaptir. Esi olganda telefonunu alıp bermek. İşler yaxşı ekan, sol yaxşı. İşler bolta. Yaxşı. Tuğanlar, gördüңүздөр? Nar jaka ötörüçü. Zor ekan hazırga. Qanday dedingizler? Bir 30 litr süt berse gerek bir sutkada. Ança-munça buqalarda көрсөтүп коём азыр. Тугандар, биздин каналга жазылыңыздар, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Бука базардабыз уже. Анча-munça букаларды ham сурап өтөбүз азыр. Андан эчкилерге өтөбүз. Мына букалардын тизилгенин караңыздар. Мына бука кимден экен? İşler yaxşı ekan? Mına kimden ekan? Bolaşa balдар. Qancha oldu bunun bahası aka? Qancha qoldi? 224. Ekovi mına ekovi. Eki buqa ketibdir. 224 ka. Gördüңүздөр? 2 yaşar buqalarda şular. Daha bir iki buqani surayınçı. Buna qancha deyapti? Qancha dep atasың? 7,5'e vermedim. Ha? 85. 85 de atmış. Bundan da daha bir öz soda bol atat. Kança bol atat bağısı? Taksır? Bağısı? 90 bin veriyor. 90 bin berip atat. Berbeyt aslı. 90 binge berip atmış. Özü kança surap atasız? 90'dan üstüne sıra otam. 90'ın üstünde surap atasız. Yetti qarаңыздар. Yaxşı. Tetigi jaka, echkiler jaka ham ötöyna, qanday dedingizler? Qacha. Echkiler var bu yoqda. Buna ulaqtarni qarag'lar. Echki bozor sal solg'undab qolibdir. Jelindi sağan echkilerden tap bereyim men sizlarga. Jelindi sağan echkiler var mı? Ta, mına sağan echkiler. Gördüңүздөр? Sağan echki izlegендер аябай көп да. Азыр көрсөтөбүз, тугандар. Канча мунун пулу? Bunu 9,5 takıl. 9,5 ming deydi. Bu sağan mı ne bu? Kısır. Ha, kısır ekan ha. Gel bu yoqqa gel. Bu yoqqa o'ting. Sağan echkilaringizni ko'raylik. Olmaz mı? Ha, buna oho. Ulan. Caşı. Ha, Acel mi? jelni. İkinci balası bunu al. Ikinci balası. Kança bunun pulu? 20 bin akan çatın. 20 ming akan çatırına. Sağan echki kerak bo'lsa shular kavizga chalasizlar. Men telefonini aytib qo'yim sizlarga. Var men nomeri. Dağı aytib qo'yarim. 70 bin 14 TL kontor. Shuga chalaverasiz ha. Tak, yaxshi. Ona kalechki qancha? Kaleski balası men 8 bin. Balası meni 8 yaş. Teska var. Ta buna. Zanenskiy boradi dag'lar. Zanenskiy mi? O, toza Zanenskiy boradi. Kaç turkam? Sizniki? O, bunani yem qo'yganda o'zi. Ha? Yem qo'ydi, mana uloqlar yemgan. O'zi yemgisi o'tsang, bular ham tasrayib. Yemgenden kalgan jelim mi bu? Qanchadan bular? 20 dan. 20'dan mı? Ulağı menen 20 mi? Ya bez ulaq mı? Uloq menen, bizga diqqatcha bunlar. Ha, ulağı menen. Telefonunuzu aytın. 772 menen 48 56 76. Ha, yaxshi. Uşul nomerga çalasızlar mı? Zanenskiy degen parodadagı sağan echkiler. Kerek bolsa alasızlar. Екі адамның telefonunu bilip verdim. Buna жерде bir böğün jelin turат. Bu kimdiki? Bağısı kança bunun? Öz жалгыз 25 bin. Kança litr süt beredi? Kaç turun aka? Жаңы туғанда 4 литр береді. Азыр 3 литр süt var. Hazır 3 litr süt beredi. Жаңы туғанда 4 litr den ha? 25 bin. Telefonda aytып koyunçu. 771 0771 19 80 19. 19 80 19. 25 bin deydi tuğanlar. Jelindi qarag'lar. O jelindi qarasang qaray.
Gördüңөр? Мына. Ушуну саан эчки деп атам. Туугандар, базарга hiç Романовский породадагы койлор чыкканын көрбөдүм эле. Бооз окшойт, а? Жок, бооз. Аба жакшысызбы? Иштер жакшыбы? Так. Ургачы койлор экен, а? Канча деп атасың буларды? Koylar. Эки тиш койлорбу? Качан алган элеңиз муну? 17'den деп atam. 17'den деп атасыз. 17 миң сомдон. 15'ten beri. Бооз буну? Же кысырбы булар? Bilmem. Boğaz mı kısa mı bilmem. Numarını Билбейм дейт. Номерин айтып коелу, Романовский керек болсо. 0550 менен 14 36 10. 14 36 10. Ушуга чала беребиз, а? 50 менен. Так, жакшы. Мына Романовский порода. Койлор. Сатылат туугандар. 16-17 миң сомдон экен да. Чала бересиздер. Ушул эми туугандар. Эчки дедиңиздер, эчки көрсөттүм. Кой дедиңиздер, кой көрсөттүм. Бука дедиңиздер, бука көрсөттүм. Бирек кочкорлорду көрсөтүп анан жыйынтыктап коеюн, а? Кандай дедиңиздер? Так. Катта кочкорлор болсо көрсөтөт элем. Мына кочкорду караңыздар. Мына баасы канча мынанын? 30 канча тиш? 6 тиш, 30 миң дейт. Куйрукту караңыздар, жакшы. Да, мына жүнү кыргылган кочко канча? 23 алдыңызбы? Канча тиш экен? Чоңураак 8 тиш болсо. 8 тиш. Бага турган. 23 алды. Ошо, жакшы. Якотөлч. Мына сары кочкорду канча дейсиз, аба? 30 миң деп. 30 миң деп атасыз. Канча тиш бул? 2 жашар. 2 жашар экен, а? Жакшы. Сары кочкорду канча деп атасыз? 30 деп атасыз. Канча тиш бул? 4 tиш. 4 тиш. 30 миң дейт. 4 тиш кочкор экен, 30 миң. Ушул эми туугандар. Лайк баскыла, комментарий жазгыла. Жакындар менен бөлүшүп койгула. Мен силерден суранам. Амандыкта көрүшөлү, туугандар. Алла таалам баарыбызды эсен кылсын, аман кылсын. Көп жетишкендиктерге, ийгиликтерге, бейишке жеткирсин. Көрүшкөнчө.